I pasa u ime organizatora Kinološkog saveza Crne Gore želim da vas sve pozdravim i da poželim da se večeras fino sjećate na završnoj manifestaciji Kinološkog saveza Crne Gore Tok Tok Montenegro 2013. Prije nego što počnemo sa predstavljanjem najuspješnijih pasa Crne Gore u ovoj godini, pozivam predsjednika Kinološkog saveza Crne Gore, gospodina Voja Prajevića, da vas sve pozdravi. Molim me da naplod za njega. Hvala, dame i gospodo, dragi gosti, čast mi i zadovoljstvo što smo se noćas okupili na ovoj završnoj manifestaciji koju organizuje Kinološki savez Crne Gore. Iduće godine da se ponovo sretnemo, da što bude više uspješnih takmičara i uspješnih manifestacija. Pozdravljam vas, želim vam prijatan boravak, da se fino družimo i da Miro nastavi dalje sa programom. Sada bih posebno pozdravio naše goste koji nisu, da kažem, žalili vremena i truda da dođu kod nas na završnu manifestaciju. Delegacija Kinološkog saveza Kosova, molimo da veliki aplauz za njih. I delegacija Kinološkog saveza Herceg Bosne. Dame i gospodo, dragi domaćini, gospodin Brajević, gospodin Vretenicić, u ime Kinološkog saveza Kosova, ja vas puno pozdravljam i čestitam na veliku organizaciju Montenegro Talk Show 2013. Hvala. Hvala. Sada pozivam gospodina Ljukić Sokola, predsjednika Kinološkog društva posluša našeg dragog prijatelja, da vas sve pozdravim. Dobro večer, poštovani prijatelji. Želim vas sve pozdraviti ispred Kinološkog saveza Herceg Bosne. Vrlo nam je drago da ste nas pozdravili. Mi znamo kako je se s vama družiti. Imali smo dosta prigoda i mislim da će biti lijepo. Živjeli, hvala vam. Dakle, naši prijatelji iz Kinološkog saveza Kosova, pored toga što su ovdje došli, oni su doveli i 3 psa rase Ilinski ovčar, koja očekuje priznanje uskoro od Međunarodne kinološke federacije, pa pozivam gospodina Muhameta Dikcija da par riječi predstavi rasu, a ujedno i tuži psi. Molimo jedan aplauz, dakle 3 psa rase Ilinski ovčar. Međunarodne kinološke federacije. Ilinski ovčar spada u grupi velikih pasa, ali ne gigantski, više nedogledane od 67